Señores e señoras, buenas tardes e bienvenidos a esas previsiones de su tempus pro crasa, dominica su 28 de lámparas. Las condiciones de su tempus a sopra de Sardegna viden che lo pacunui lo salvo a densamentos atretos in su portarie più consistentes in sorrilievos, abba atretos o temporales a su portarie in su argentu. Sorventos a nasulare a regime de brezza. Sormares Santa mostrare pagomovidos. Sas temperaturas mínimas son previstas che na mudar de rilievo. Casteddu deghe 8, Tattari deghe 7, Nucoro deghe 8, Aristanis 6. Sas temperaturas massimas son previstas che na mudar de rilievo. Casteddu 28, Tattari 31, Nucoro 27, Aristanis 30.